Hello, achieva clinical trial maramni na hangai jini. Maramba COVID-19 kazagai 2019 ni chili 2021. Nalang the vaccine sing chokol dala 2021 we March February thale de. Covaxin ka tha, jene AstraZeneca, Covishield, daga ari Johnson na ba khangdai sing choke. Ato mui vaccine ami ngai lipi. Jena Russia na Sputnik ka tha hinglang da 2019 we November li COVID kazai ji dahang ka jinguma ka tha chimang janggang lang da phashok kai jena thaga clinical trial ji ka tha da sa jena ya ka tha phashok ga wi ji idum sungana question sa ina arwe hangi ji hina ba law wi Indian law li clinical trial ka tha da sa atam ka kya ka jang ga ji ka tha ji kyau ga mujum ngai ji clinical trial hi ari sem laga mikumoli phara gji phashok hai thili ara ji test ka sa jile clinical trial ho jine generally makeup ta show ka tha nayong ka thali test sa laga atumi phai re sa pai re je ka mikumoli test sa yang wi laga mikumoli la phai ye je ka your shop now business manufacturer sa laga your laga ni na sitting now jine hepatitis we pa de hila arila clinical trials happy arri 2024 we 2024 ajapum approve sa gai arishni ga da approve sa gai mumbai liya sadale hyderabad di sadale new delhi li lag sadale ahmedabad li lag sadale jungme kap da telangana li jungme kap sadale ni ka shini ga da mang approve sa la chi sadale ara clinical trial ni face ka thum ka share jini phase 1 to li khi mai sang le je exact no ma me ka phase 1 ni la chi sa yang perform ra akje de le sign perform clinical trial li laga group khning ware akana experimental group akana placebo ya experimental group li arik jang kha ji kap laga arik jang kha chin ka da effect sa itumui phasali ka da khang chera dale ka za ji pha gam pha le je experimental group when thai bai gi ne placebo pa le ba atumui psychological test ada arihi impact sa gam sa gale je meninga ning na ping nai gai to mi ka za ta shop chi da recap mere da power da ka ping ta je ada hina psychology wang atumi le ari ni da ka mi re ka ka jang kat wa to mi tr ka ta ma chi wa re ta ka mi je saline water ka ta da da atumi na teng te da hai le ka chi study sa jin da je na phasok pai je ari chang Indian we law je ka Drugs and Cosmetic Act 1940 we azing ni new drugs and clinical trials rules 2019 ni same go jin wo 2018 ni actually same ai ka jin khang je ira la 2019 ni parliament na me ya la ka ji public sa la ka chi je na clinical trial ka tha sa da ken adi ka tha apply application ka sa ka la me ya ka mi government ya government reporting by drugs we ji bin jin me ya ka mi ka tha ara hile ethics committee informed consent then confidentiality laga kana compensation keeping here hui second schedule marketing hui rules releasing jine laga ngarai ja hi national technical advisory board ta drugs ka se madam ni se ashina la horsak ta bi shop ba me then ethics committee hi na ithumi ari clinical trial ka sa tam ni atum no monitor sara yang sangra la ka phak si ji ang khwe la ka thada yang ga ma pham ni gang sam khan sa ka tha chi kha sang sab kis na thnya hili mishni jangra ji doctor la jangra scientist la jangra lawyer la jangra layman thada khang jaw ni jam jam la kai mi la jangra shanau la ka jangra thada hi thada ngrum ga mishni na sem gi ga jina la ka akana informed consent ji ga clinical trial is angi gi mi ping ni information mi gi ni ari ba hi thai generally da shei gi sala shop pai pa ga kai la shop pai o ga thik sa la shop pai gi kai hang mi ser gi ni laga chi hang mi ser ga hi thili participant bai na a dam ya laga ka kap thili informed consent hoy hi jang thong gi ni hi ma sang na clinical trial di ma sa pai ni aga ba na wa confidentiality clinical trial exam mi ping ni
confidential salagan hai ke se mili atum jang e tam hang pai aming ka thai mam shop pai compensation pai na clinical trial ni participate ka sa ping ni ngalang man ka tha mira atum ni paisa mira clinical trial ka jang tong ki laka kani ka da shei ka se ka tha ka thik sa shokai ka chi compensation na tai dang mira e loli ka jang ya Indian ni kre as ki ko mi glam lai Bill Gates Foundation na HPV vaccine daga trial on sai clinical trial mili Indian we tribal shinao no shinao bing miang nao bing ni sa laga shinao ka chiao chiko ka tra lang da ki ga da sai wo hi parliament ni lo ku shok la case la sai laga company ka hag na sai da jika adak sai ka tan sangao compensation thalam tha da man ni ki chi ta wi tu la ka laga ethical problem ka tha wi ka pha si ka dawi maram ka tha ka chung ka question ka sa ka tha je la lai kai bai sa ta mu ku la tha ta ngau ara new drugs and clinical trials rule 2019 ni ka jang de ni ang ra ka ba matai la kai na toxicology da ka jang hi animal toxicology da firstly test ka sai ari ka mi la ga kya kain dang da phasana phung shap ji hi shop li ka ba ga te sa na yong ni ka ba ga te sa ji ko o hya kain dang da ka pai ra ji je pha shop ji Firstly, kita orang kami Jim Josh ni tangga haira kami le Jim Josh ni haira क्या का cuma itu kami le le kata dah क्या का punca bergelar je dia salah ya ini first ni kekini ali fertility yang fertility jika itu mui sinau miar nau so le kan nau kawai kata jadi cui maram ni jena miar nau sperm dang kawai jena sinau li ne egg ara ari kawai ka sperm ni kata saz egg ni kata sazau ji dia saz ni jena sangwe thada hi ba hafta ka thamang yang ji li ba ka phasang song sak ka nau vai sak ka nau kwai ni kata saz ga ji kata hi yang lui ji thagai ba hina ba nau vai ka ji na tam jo sangwe ga jang re jena local toxicity test yang hina ba ari hi Kabra kai ka ba akmorai na mi mangra kai ka na ba ahuili tosan ka sa akran khuli le te sai ngi ji ek ka tha mai sa jagle ji ang pa ya ji na local toxicity test ka hoi jena allergic sa ga ma ji test ka tha hypersensitivity ka tha ile te sai ji ibingi na sim cho shini jena ka changa ka tha wa lo ni tha te sai ngi ji ang mi ya ka ma ka chiliang bai Jena genotoxicity da gene li ka da sa zao itu mi DNA li mutation sa ga sa ma sa ga ji dai jinguma ka wi thi li tha dai yang ne ji ari ji tu mi kap sangai la ka ari ba animal ling show ka tha na yong ka tha liang jena atumi DNA li khang jira ga mara ka ji dai te sai ji ji thi li lastly carcinogenicity da carcinogen juga main sada cancer kazang sakti jena ari hina cancer kazang sak kam ma kazang sak ke chik tha te sai je tumor ka tha asali workshop tha ga gon ka tha ye chik tha te sa li khang ne jena 18 months to 24 months aga jinguma ka tang khai jwe na jingum khni wa long ni tha de te sai je daga samang ni test ka sai jingum khni tha ka chino ju dili mikumo ni te sa je ja tu mi sa pa ye re je ka mikumo ni te sa je Then mikumoli la chap chada mikumoli kya ka kapai ra ji tos yang kya ka kapai la ga ji kata ji te sara 30 ml kabra ji ta covid vaccine mi ba 30 ml tha kap thai nya ga kya ka tha dam te ni ji jena local toxicity studies akhmorli sanga thara ahuili sanga thara akran koli sanga thara jena dang koli sanga thara ji ta baji saying in a local toxicity studies yang jemaji mikumo liwa phase 1 2 3 kedom lite saraji akana fertility itumui miar nauli shinauli naubam ni miar nauli sperm ni ka thada saja shinauli egg li ka thada saja kajik thai yang ra aka nawai ka thara kajik la yang aka nawpa nauli thada saja kajik thai yang baina fertility li hina 36 weeks je tikawa to make sure 250 shigta ujang no
9 months ya nào khơi chấp trả lý thật chỉ thao chăng thế là tâm chỉ fertility li cái trang cố ta chẳng ngầu ra thế là chỉ là yang runner genotoxicity bài geno gen này cái thằng sao mình DNA li mình cũng muốn DNA li kia hạt tăng cái ra cái phase clinical trial phase 1 là phase 2 là phase 3 là tông vì yang test sao cái clinical trial li thế là mình cũng muốn li khang cái ra cái carcinogens ni chor agaji la bigmoli la carcinogenicity bahai de sara cancer ka zabai ga mak zabai ki ta ya gene mutation sai ka ada obviously cancer ka ta ka sai shok sar lak chi tenga hina lastly carcinogenicity bahai lastly te sa ni ta ka wa jing ka chang sang ka ngor jing ko ma ka langkhar sang ngor kan dei tox fertility cái thằng chỉ để sa nào bao nhiêu yang geno toxicity cái thằng yang ada jingum khni cái thằng cao cái mình cũng mồi là sali là jingum khni cao mình cũng mồi là jingum khni cao thì cái clinical trial đi area cái phác số cái kiểu mọi thứ là jingum là tí cái thằng mà cao cái tụi nó là hàng bữa mấy jingum tra cái thằng cao phong cái gì cái thằng thế này cái nào vào HIV và passion ari sentrok provider khare when passion na kam sentrok la ka da covid wing lang da passion ga gle ji kam hang mai jila mujuk na thada mujuk paila kaya kan itu mi ko trial ga sali ji thada toxicology li jingom khani ka da ye ga jang sa ni la ka khang dei ga da li la trial li yang thada khiyang hi kim me english ka pharmacology dia animal pharmacology ili ki mo mai jang thagai doi phasa umram no cardiovascular ka heart li ka da saz de le sajla ga ji ka china central nervous system thing ne really ka da saz respiratory system lungs ka tha itu mo wind pipe ka li ka da saz ga ji ka urinary system itu mo nature we system ka ya itu mo nature phong ka tha akhir ka tha ju pipe ka ta ding ka tha thale chena gastrointestinal system itu mi akamoroen sang ka pai poni ta jang ka khri chena khan kolik shop hili ka sak chlei la ge chena organ kang te arguli ka da sa je ge ka tha chena endocrine gland bing ni itu mi hormone produce sa da ke bing ni ka tha da sa je ge ka thai la clinical trial in surgery QET li ari hi thada chama mana है जिका fixed dose combination दे yang ari hi kimu mai sanga ithom effective sa mai le gi jela ni yang khui sin wo ari sen ni atam changlak sakla kai nak sa ba sa no ari sen ni jena ngalang do am sen bai jin fixed dose combination jena azithromycin ni cefixime san naga hina pang mai gi jita ka hang ta jena amoxicillin ni galvanate jila aka sanga glavam de ko ba je Ita fixed dose combination amoxicillin 500 mg ra laga kika pachina galvanot pachina 125 mg sara da kahang katha jada fixed dose combination kana ji ungsem chokri jino atu ari chani chena vaccine ni la chichap cha de apply sa jene chena khimu mai sangai phamai ra gi ta ji phashok ri chena now make up the stability of new drugs ari hi sem query jena ka tha da hai ga chara ka tha da hai ga mazak simra ga jila phashok ri fu jin wo temperature hi 30 degrees celsius li hai ga ari hi mazak shaura aga freezing sa laga ai refrigerator li hai laga mukui laga hai shon ka pha mai ra ga ji thai atumna kachang thru aina jingum akhwa lunge ada te sa laga hai hai wa laga sign no ka o hi da hai bai re ga ji pha kwai laga ari hi sin biora da mi shop chin wa chena covid vaccine la fridge ka glim thala ga nai de ji temperature maintain sal ga hi li hai ga wa atam hiran gai ba ye ji ka ji pha shop ka hi ji sa da sa san covid vaccine ba direct nikumoli human trials how we da hange kai kana ji mo shung da le re tha ga wa singuma khamang jang jang lang da phat chen go ka to
Hili provision la gujung levi wo hu lo le emergency situation ni ka thada clinical trial sara ka jik thala chang pa chen ina ningmong jin na ek tha pandemic ka zaw re na new drugs and clinical trials ro hi phabat 2019 ni release publish ka samne chena tha ka tot la ben sen ya pandemic shokor shen ka da ai tha da hi yo ka ping ne tha de na ningmong pha jin chik tha ji sa sa bai ta tha da na pning ni naw jin itu mui covid vaccine ni thakla kai na sem kui kai maram na ka itu mu clinical trial li en ka ba animal sa show ka tha na yong ka tha li ka sai la jingkum khani ka tha jangao thaga mi ku mo li la naw pra kui da le tong yeng ka ji la jingkum khani ka tha jangao thaga jingkum mi ti tha ka ge jin bo ka covid vaccine ba lang da fertility geno toxicity ka thai la mayang la ada phat sa kui ka hai ka thai ina paning na ka tot na yang tha ri yam pham ra da paning ga ni chen ni na doctor kai ka la e ha ri yam pham ni da khang ka tha na tum scientist la de na khang ka tha la le maram ba lab ya tum not ka sai na doctor ping ba just prescribe ka san yang vaccine kap kap hai da kang da ka tum vaccine ka semi atam ta chang hi ta chang ji ma tha mai da kup mai da study ka samaning to lab with technician scientist ping na sana da doctor ping ma thei to chwai ni na tha da to ik tha la kangan san ka chibing ji opinion nei kam tai la kai ni na thing zak kai ba hi ba clinical trials you rules wa di should have tam hi hiran ka tha jang ge gi ni gi ji ada tharla kai ni me da kai ni ina you link wa jing ni la arui lo bing je me re me ai de le ada jiliang lo lo kana thun la pa lo la ka ina video wa class em ge dang ranai de le ka da covid vaccine hi 90% 95% effective sai da hangau klug ji che arui e thadaina FDA CDC ka USA we vaccine ka sampling athumwe te da jiliang ga athumwe clinical trial te da jiliang ga video wa ga sem ka bai dang ranai de le next video thada chingai salo chile yang rum se inchila ka